Ledziwa xidzamahungu ya SABC ku teka n'wina thwi kusuka eka Studio 10 eAuckland Park. Hi lama lawa ya nga rhanga emahlweni majambu lawa. Where they must not just speak loosely. You know, things are not working. You don't just speak like you have power from devil to fire, whatever. They are going to pass a motion of no confidence there. The entire bandla ra EFF va ri xiboho xa ku yirisiwa ka xiboho xa ntlakuso wa VAT ku fanele ku va dyondzo eka bandla ra ANC. Ndzawulo ya maphorisa va kombela vaaki ku pfuna hi vuthala bya maphorisa manharhu lava nga nyamalala. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC2 riperile. Bandla ra EFF va ri bandla ra ANC va fanele ku tshika endlelo ra ku tirha vakhirha van'wana. Murhangeri wa bandla ra EFF Julius Malema a vulavula endzhaku ku hlula eka bandla eka xikombelo xa vona ekhotonkulu ya Western Cape xa leswaku ku yimisiwa xiboho xa mfumo xa ku engetela xibalo xa VAT. Bandla ri tlhela ri koxa leswaku holobye wa timali na nhloko ya ndzawulo yakwe va tshika ntirho endzhaku ko tsandzeka ku pasisa mpimanyeto. Ideology has no color. Ideology is the mindset. We can leave the DA, but I'm not sure if MKP and EFF are better options. They are so aggressive and hostile against the ANC. So it's like choosing a devil and also but run into the fire. Marito ya mutshama wa xitulu wa komiti kulu ya ANC leswi nga president yo khomela Gwede Mantashe marito ma nga tlunisa bandla EFF Julius Malema u leswi leswaku ANC yi tshika ku va khira tanihi bandla hikuva loko xiyimo xi biha ANC tsutsumela eka EFF ku ya kuma mpfuno ku aka timitsi ka mpimanyeto swi endle leswaku EFF na ANC va va ni mikanerisano yo tana tindlela to pasisa mpimanyeto no cinca xivumbeko xa mfumo wa nhlengelo ku nga GNU. They must not just speak loosely. You know, things are not working. You don't just speak like you have power from devil to fire, whatever. They are going to pass a motion of no confidence there in Parliament. What is Gwede going to do? He's going to go to fire. That fire will not be fire because you now want it to support you in defense of the president. It will be water now. It will be what? Drinkable water. He must not just speak. He doesn't have numbers. There's going to be a motion of no confidence in Parliament against the president. And I can tell you, they are going to come to us running the same way they came to us running on the budget process. Murhangeri wa EFF u tlhele aku Afrika-Dzonga yi nga tikuma yi ri na president wa mulungu ku nga ri khale loko ANC yo emahlweni no tikukumusha. Any motion of no confidence put against the ANC president will support it because he has put us into this mess. He's the man responsible for every mess we are experiencing today, and therefore we are not yet there as the EFF to a point where we think we can put a motion of no confidence because we're still working the ground. EFF itibeka exitulweni tanihi bandla ro kanta ri ri roxe endzhaku ka loko MK Party yi nga tikomba nkoxa xana eka xiphiko xa mpimanyeto ni VAT. Bandla ra DA va hlamusele xiboho xa khotonkulu ya Western Cape xa ku yirisa ku tlakusa xibalo xa VAT tanihi ku hlula eka vona. Hambi switatano xiboho lexi xa ha rindzele ku gimetiwa hi nawu wa vulawuri bya xibalo xa VAT. DA va kombele khoto ku sela makumu xiphemu lexa nawu wa xibalo. Bandla ri ri xiratana xa vu-74 xa nawu wa xibalo xi nyika matimba ya ku tlula mpimo eka holobye wa timali. Mpimanyeto wa holobye wa timali lo a nga wu andlala hi siku ra vu-19 a wu tlhaveriwanga hi risana tanihi leswi mabandla lama eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU ya nga banganela etlhelo ku tlakusiwa ka xibalo xa nhundzu kumbe VAT hi 2%. Kutani hi siku ra vu-12 n'hweti leyi nga hundza a ku ringo ra vumbirhi laha Godongwana a nga tlakusa hi 0.5%. Leswi a swi nga enelanga eka mabandla lama a nga endzeni ni le handle ka GNU. Hi siku ra vumbirhi n'hweti yaleyi mpimanyeto pasisiwile eParliamente hi mpfuno wa Action SA na Build One South Africa. Leswi a swi pfumelela ku pasisiwa ka VAT. DA na EFF ba yisa Parliament ekhoto ku lwisana na ku tlakusiwa ka xibalo xa nhundzu. The passing of the fiscal framework through Parliament
was unlawful, and the court has found that, and that has also been made an order of court. So now the VAT increase won't come into play on the 1st of May, and we can get on with redoing the fiscal framework. Murangeri wa vandla ra National Coloured Congress, Fadil Adams, loyi a nga riki xirho xa GNU, a nga votanga eka ku pasisiwa ka mpimanyeto. Hambiswiritano, u vuye a va xiphemu xa mavandla lama nga pfumela ku pasisiwa ka VAT. U ri u teke xiboho xo va xiphemu lexi tanihileswi a lavaka ku pfuna vanhu lava nga swela laha tikweni. U ri xiboho xa khoto a xi pfuna nchumu. Masiku khoto yi nga se teka xiboho, Godongwana u pfumele ku cinca xiboho xa yena xo tlakusa VAT. Kambe u tsundzuxe vaaki hi switandzhaku swa kona. Parlamente ya yimele ku twa Godongwana leswaku leswi swi ta sungula rini. Parlamente yi yima hi xiboho lexi yi nga xi teka xo fambisa maendlelo yo tlakusa VAT. The minister earlier withdrew the Division of Revenue Bill as well as the Appropriation Bill and introduced the Rates and Monetary Amounts and Amendment of Revenue Laws Bill, which maintains the VAT rate at 15%. This moment of consensus demonstrates the strength of South Africa's constitutional democracy and the ability of its institutions to resolve complex matters through dialogue, cooperation, and respect for due process. Sweswi DA va yimele xiboho xa xiphemu xa vumbirhi xa khoto xa leswaku Section 74 ya VAT yi nyika holobye wa timali matimba yo tala naswona va lava leswi swi cinciwa. Tanihileswi xikombelo lexi a xi nga ri xa xihatla siku a ri se tivisiwa ku langutana na mhaka leyi. Kosatu na vona va amukele xiboho xa khoto xo bakela etlhelo ku tlakusiwa ka VAT. Kasi Commissioner wa SARS Edward Kisveter u ri xiboho xa khotonkulu ya Western Cape eka mhaka xibalo xi tise xintshunxo eka mpfilunganyo wa nhlamuselo ya nawu wa xibalo xa VAT. SARS va tlhele va tiyisisa eka vaaki leswaku xiyenge xa mabindzu a va na yona mfanelo ya ku tlakusa xibalo nakona SARS yi ta va yi va veke tihlo. Khotonkulu ya Western Cape yi humese xiboho xa ku yimisa makungu ya mfumo ya ku tlakusa xibalo xa VAT hi 0.5% leswi a swi kunguhatiwe ku sungula hi siku ra 1 Mudyaxihi. Mavandla ya EFF na DA hi vona va nga ya ekhoto ku tlhontlha xiboho xa mfumo. SARS va ri swilo hinkwaswo swi ya sungula hi vuntshwa. Hofisi ya timali ta tiko yi soriwe swinene loko swi ta ka timhaka ta ku landzelela mpimanyeto hi ku landza nawu wa Section 74 of the VAT Act lowu pfumelelaka holobye wa timali ku pasisa xibumabumelo xa ku tlakusa xibalo Parlamente yi nga se vota. Mutivi wa Economy Peter Atat Montalto wa hlamusela. But the big thing now hanging over this budget actually isn't the VAT hike. The net impact of removing the VAT, also removing the zero rating, is about 11.5 billion rand. There's a much larger problem that's now emerged, which is that growth forecasts have to be downgraded because of slower global growth, because of the impact of the Trump tariffs on global growth and into South African growth as well. Mutivi un'wana wa Economy Mielani Mkhabela u ri vaxavi hi vona va nga lahlekeriwaka loko swi ta ka ku tlakusiwa ka VAT. Employees or workers earning 10,000 at 5% additional, 0.5% additional VAT, it could be 50 rand. For 20,000 employees, it gets to be 100 rand, and for 30,000 employees, it has to be around 150, and for 40,000, it is getting into around 200. Tikhampani leti tirhaka ku nyika swiviko swa matirhelo ya matiko va vula leswaku va veke tihlo etikweni ra Afrika-Dzonga xikan'we na le ka ikhonomi ya tiko. Zwelibanzi Maziya loyi a langutaka eka matirhelo ya tikonkulu Afrika u tshemba leswaku ntlhontlho wa DA na EFF i wa nkoka loko swi ta eka swiboho swa timali. For us as a credit rating agency, we will be closely monitoring the outcome because it could influence in perceptions of institutional checks and balances. Vaxavi va tsundzuxiwa ku veka tihlo eka minxavo na timali leti va ti hakelaka emavhengeleni kusukela hi siku ro sungula ra Mudyaxihi 2025 na ku tlhela va koxa mali ya vona loko va hakerisiwa 15.5% ya xibalo. Vaaki van'wana eBloemfontein va kombise ku tsana swinene hi hungu ra ku nyamalala ka maphorisa manharhu. Vaaki va na ku navela leswaku lava nharhu va kumeka va hlayisekile. Maphorisa manharhu va nyamalale hi nkarhi lowu a va ri endleleni yo kongoma eLimpopo kusuka eBloemfontein.
vambirhi va vona a va ri eka xipano xa ku lwisana migingiriko ya vazamazama eka pfhumba ra Operation Vala Umgodi eLimpopo, kasi lowun'wana wa vunharhu a tirhela eka xitichi xa Park Road eBloemfontein. Ku simekiwe xipano lexi nga ta lavisisa ku nyamalala loku nga twisisekiki ka maphorisa manharhu. Xipano xi ta lavisisa eswifundzeninkulu swinharhu leswi katsaka xifundzhankulu xa Free State, Gauteng na Limpopo, laha vakonstable vambirhi eka lavanharhu va nga rhumeriwa ku ya tirha kona. Maphorisa ya vula leswaku a va lavi ku ehleketela leswaku i yini xivangelo xa ku nyamalala ka vona. Hambiswiritano maphorisa mambirhi a ma ri xiphemu xa Operation Vala Umgodi leyi nga eku lavisiseni ka ku ceriwa ka migodi leswi nga riki enawini exifundzeninkulu xa Limpopo. Commissioner wa maphorisa Jeff Masimola u vula leswaku va hlengelete switirhisiwa hi ntshembo kuma maphorisa va nga vavisiwanga. Leswi nga ta langutiwa swa vumbirhi i ku kuma lava khumbekaka eka ku nyamalala loku. We will not, of course, allow these criminals to have an upper hand, and we cannot be undermined by these criminals. We will definitely do everything in our best as we have released all required necessary skills to find them. Masimula u ri ku nyamalala ka maphorisa lamanharhu hi yin'wana ya mikarhi yo tika swinene eka maphorisa hinkwawo, kambe u vule leswaku leswi a swi vuli leswaku maphorisa a va tshembekanga. U pfumeleni leswaku ku tlhakisa swi tolovelekile laha tikweni. So yes, it is a growing trend which people are being kidnapped either for ransom or whatever, but in this case there is nothing, it's quiet. We don't know whether they will still come forward. Mindyangu ya maphorisa lava nga nyamalala yi chuhile swinene laha va tlhelaka va endla xikombelo xa leswaku va nga dlayiwi. Every minute, every hour, it's like months, it's like years. You know, every minute that goes by. So yesterday we decided we should call all the families together so that we could have a prayer. Not a prayer to say we are giving up, but a prayer to ask for divine intervention. We ma aholo because knowing ngwana how always ha atsamaya for udula ale mo fela mo phone ra bona ka di WhatsApp for okay u feta kae udula a nkile phone ya hae a etsa ka WhatsApp for re tsama mo plekeng itseng re fitla mo plekeng itseng. But then I believe with their team and their units they will do their level best to bring them alive. That's all I pray for. Just maphorisa va ri a va nge swi koti ku hlavutela vuxokoxoko hi vuenti lebyi va nga na byona eka vulavisisi bya vona, tanihi leswi swi nga ha va kani ku onha eka ku ya ka vona emahlweni ni vulavisisi. Va tlhele va tsundzuxa vaaki ku va na vukheta loko swi ta eka leswi va swi postaka eka ti-social media. Xiphiqo xa madzolonga lomu swikolweni xo ya xinyanya eka swikolo swa le Orange Farm edzongeni wa Joni. Vadyondzi va hanya hi ku chava naswona vatswari na vona a va na kurhula. Timhangu ta ku hlaselana ka machudeni ka leti nga koxa na vutomi. Eka mhangu leyi ya ku va ka kona, mudyondzi wa grade 11 u tlhaviwe hi mudyondzi kulobye erivaleni ra mitlangu ya xikolo. Ndyangu wa Kahlatwayo wu twa ku vava swinene hi madzolonga lama nga kona eswikolweni swa le Orange Farm. Ku vuriwa leswaku n'wana wa vona Sinenhlanhla u tlhaveteriwe a lova hi mudyondzi kuloni. Mudyondzi wa ka grade 10 exikolweni xa le henhla xa Agatuto exikolweni ku fana na masiku ni mixo hi 2020, kambe a nga vuyanga kaya a karhi a hanya. Ne ke tseba ha ke na le yena ha ke no robala ke sa ja. Modimo o nkela hona mo o tshepileng teng. Wa bona ke bohloka haholo ha ke bone gore pain ke na le yona e tla tloha hona jwale le jwale. Vatswari lava nga na vana exikolweni xa le henhla xa Vulindlela na vona va tshama va vambe ngoma leswi va kona endzhaku ku tlhaveteriwa ka mudyondzi mavhiki yambirhi lava nga hundza. You don't feel safe when your child is going to school because you don't know what's going to happen. So I think as a community we need to make sure that at least we do something about this one. Xikolo xa le henhla xa Theta na xona xi na xiphiqo xikulu xa madzolonga. Sweswinyana xikolo xi hlaseriwe hi ntlawa wa swigevenga. There's been of course a sleepless night for the community of Orange Farm
especially parents who've got school-going children. Each time when a child leaves your house, you ask yourself, will your child return home safe? Will she or he be still in one piece? It's a worrying factor. Vatswari va ri ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng yi fanele ku teka goza hi xihatla, kambe ndzawulo na yona a yi lavi ku teka vutihlamuleri byo helela. We at some point dispatched some security officials in some of the schools, but that is not sustainable because of the financial constraints that we are experiencing. So we will not be in a position to perpetually continue to provide the security in schools on a continuous basis. Vaaki va le Orange Farm va ri va nge pfumeli ku tindhawu leti faneleke ku aka vana va vona ku va vanhu lava nga vutihlamuleri ti hundzuka rivala ra vugevenga. Kasi loko hi vuya emavhengeleni ku tlula khomiwa titlilasi ti tshwile exikolweni xa le Riverlea edzongeni wa Joni. Tshama na hina. Hi se mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC2 kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa. Vandla ra EFF va ri xiboho xa khoto xa ku yirisa ku tlakusiwa ka xibalo xa VAT ku fanele ku va dyondzo eka vandla ra ANC. Ku ringana 230 wa vana va xikolo xa le Riverlea va ta boheka ku ya dyondzela eholweni loko xikolo xi pfula hi Musumbunuko wa vhiki leri taka. 11 wa titlilasi ti tshwile eka mhangu ya ndzilo vusiku bya tolo. A ku vavisekangi munhu eka mhangu leyi naswona xivangelo xa ndzilo a xi se tiveka. Ka titlilasi ta 11 leti nga tshwa, mune a ti tirhisiwa hi 230 wa vadyondzi va grade 8, loko letin'wana ti nga ri na vadyondzi. Ku engetela kwalaho, bloko hinkwayo ya swihambukelo swa majaha naswona swi tshwile. Vurhangeri bya ndzawulo ya dyondzo eGauteng va endzele xikolo mixo wa namuntlha ku ya kambisisa hi laha ndzilo wu nga onhaka kona. Interimly, we will accommodate them in a school hall, but we will then be fast-tracking the process of making sure that we have 4 mobile units, which will be then assisting us as an interim measure, while we will then be making sure that we then refurbish or rehabilitate the structure. But as you might have seen the structure, the way it's built, you'll then have to probably demolish everything. Vaxilamulela mhangu eJoni va ri xivangelo xa ndzilo a xi se tiveka. EMS firefighters responded to a fire incident call yesterday evening at 6 o'clock in Riverlea, south of Johannesburg, where local high school had caught fire. 11 classes were completely gutted by fire during this fire incident. No injuries were sustained and the cause of fire remains undetermined. Van'wani va vaaki va hehla leswaku va vone vanhu exikolweni nkarhinyana ku nga se sungula ndzilo. Va ehleketa leswaku ndzilo wu nga va wu vangiwe hi vugevenga byo karhi. They're supposed to have proper securities at the school, armed guards, you understand, to protect the schools, because this thing has been going on long. We had a church here, Glory to Glory Ministry. Our church has been broken, was been broken 14 times. You understand? We tried everything. They came through the roof. They came at the back of the school. So this is a thing that's been going on for long. Mavona o ri tani ndzawulo a va fikeleli ku va na murinzi exikolweni xin'wana na xin'wana hikwalaho ka mpimanyeto. Budget will not allow us to do that. That is why we normally target the schools that are in the high-risk areas, where there's prevalent criminal activities and there's probably violence that might be perpetuated by some gangs or learners or the community. We then prioritize those and probably for interim measures, probably give them security. But it's not sustainable that we will have security in our schools. Vulavisisi byi ya emahlweni. Vachovi va swikanyakanya vanharhu lava nga gimeta rendzo ra vona ra ku chovha kusuka Burgersfort ku ya fika eCape Town va amukeriwe tanihi tingwazi emugangeni wa ka Mathabata ehandle ka Libowakgomo. Gauta Mahlakwane, Karabo Maku na Maxwell Ndou va chove rendzo ra 1700 kilometers ku ya eMother City. Xikongomelonkulu xa rendzo i ku lemukisa vaaki hi vubihi bya swidzidziharisi, madzolonga ya rimbewu na vugevenga bya mintlawa laha tikweni.
Na go ya Cape Town ebile le di challenge ka go fapana mara re le ra ba le matla le bona ba beshu le bona ka moka ba re we love support South Africa ka moka re la ba re thushitse go re gone go fihla Cape Town ka di donation tsa le we love support de re le ngore re tswele pele go gore go fihla Cape Town go bole go la rena so ka re se re tlhaloso re pele we go no pain no gain more ya ra fihla ndi tshipori kha vhaswa a una tshita kona dzei zwoṱhe zwi a kona dzei nga maanḓa ari wo ḓifunga kha vhutshilo tshine wa funa u tshi ite nango wo ḓifunga a huna muthu ane a vha uri a nga a discourage kha zwine a vha uri u khou nyaga u zwi ita nango ari u khou nyaga u zwi ita u ḓo zwi ita nangoho. Kasi lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele ri perile. reperile a leswi xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha ku lava ku timpfula na moya eka tindhawu to hambana ta tiko kasi loko languta xifundzeninkulu xa Western Kona u nga langutela moya lowu nga ta va karhi u nga kwalomu ka vo 30 km awara hi ya ku le xifundzeninkulu xa Eastern Kona nakona ku langutela moya kasi loko nghena xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku lava ku tiva mpfula ku ya ku le Mpumalanga hi tlhe katsa na xifundzeninkulu xa Limpopo ku ta va ku languta mpfula yi nga ta va yi ri kona eka madyambu ya namuntlha kasi loko languta ka siku ra mundzuku kona timpfula ta ha langutela ku yisa mahlweni hi languta ku xifundzeninkulu xa Limpopo ku langutela mpfula kasi ku ya xifundzeninkulu xa Mpumalanga hi nghena na xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kasi loko irela hi xifundzeninkulu xa le Western Kona ku languteriwa mpfula yi nga ta va ri kona hi kwalomu ka 30% kasi loko languta eka xifundzeninkulu a languta leswaku maxelo ma tshamiseka ku yini eka madyambu namuntlha hi ra ka xifundzeninkulu xa le Gauteng ku languteriwe maxelo ma kahle swinene loko languta Brakpan ta va ri ka 24 u languta Pitori ta va ri ka 25 loko languta Joni ta va ri ka 24 kasi loko hi nghena Spring Kona ku yi ta va ri kwalomu ka 33 kasi loko hi hundza hi ya exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteriwe maxelo ma kahle swinene laha nga ta va karhi ku nghenela timpfula languta ndhawu to fana na Vugiyani ku ta va karhi ku horile swinene hi 27 loko languta Musina ku ta va karhi ku horile Thondo yi ta va ri ka 25 loko languta Polokwane ta va ri ka 23 languta le Phala ta famba kwalomu ka 25 kasi loko ta Tzaneen yona yi ta va ri ka 24 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona u nga langutela maxelo ma kahle u languta Maxixini ku ta va karhi ku horile hi 20 Sekhukhune ta va ri ka 25 Mbombela ta va ka 23 Carolina yi ta va ri ka 19 kasi ku languta exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo ma kahle u languta Vryheid yi ta va ri ka 25 Ulundi yi ta va tsutsuma kwalomu ka 27 na Richards Bay ta va ri ka 27 ka Ladysmith yi ta va ri ka 24 kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hola Mulatswa 22 loko languta Graaff-Reinet yi ta va tsutsuma kwalomu ka 27 Willem Mohle yona yi ta va tsutsuma ka 24 kasi loko ta Gqeberha yona yi ta va ri ka 22 languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga langutela maxelo mo hola loko lata fanta Vosel West yi ta va ri ka 29 loko languta George ku ta va karhi ku horile 20 loko i famba kwalomu na Mossel Bay na yona ku ta va karhi ku horile kasi loko ta Riversdale yi ta va ri ka 23 hi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape a languta leswaku maxelo kona ma ta va tshamisa ku ta va karhi ku horile Kurumane ku ta va karhi ku horile Kimberley ku ta va karhi ku horile Appington yi ta va ri kwalomu ka 28 languta xifundzeninkulu xa Free State ku ta va karhi ku nghenela timpfula ka ndhawu to hambanahambana kambe ku ta va ku ri maxelo mo hola Sasolburg ta va ri ka 23 Kroonstad yona ta tsutsuma ka 20 kasi loko lota Bothaville yi ta va ri ka 26 leswaku xifundzeninkulu xa North West kona u nga langutela maxelo ma kahle ku landhawu to fana na Rustenburg ku ta va karhi ku horile 25 loko languta Mahikeng na yona ta va karhi tsutsuma ka 25 loko languta Toscana yona ku ta va karhi ku horile hi le kwalomu ka ma 27 kasi loko languta Vryburg yi ta va karhi i horile 24 laha ku ri maxelo ya mikhomelano ka madyambu namuntlha ra perile.